Құрметті көрермендер, концертімізді Ленинградта жалғастырайық. Қанат Едіресовтің достары әні қабыл алыңыздар. Көп рахмет. Олай болса қазір біздің Нұр-Сұлтан қаласында 70-ші мектеп лицейінде шебер ұстазы менің бауырым Қанат Едіресов, өзі сазгер. Қазіргі заманда уақытта осы Қазақстан бойынша жалпы өлеңдер көп айтылып жүр. Соның бір сырасын мен де айтамын. Қазір сол бауырым Қанаттың достары атты әнді сіздерге айтып берейін, қабыл аласыздар. Dostlarım, seni vardı мәңгі жастым, сендерсіз өткен гидеп боламаспын. Жүрегім сендерменен соғады әлі, сағынамын сол күндерде сағынамын. Достарым, қайдасыңдар бұл күндері, бірім ойда бірім қырда жүзіңдермей. Тағдыр жолы Gidip alışsağlaştan gözümdeydi. Dostlarım, kaydasınlar bu günleri, benim oyda benim kırma yüzümdeydi. Tağdır yolu, şartlar altlar, gidip alışsağlaştan gözümdeydi. Dostlarım, sevgilin oylap dolmanamın, balalı bir de oynamın, kuvvetsi yastığın şartlığımın, özlerim yüreğimden salgan ey. Dostlarım, haydasınlar bu günleri, benim oyda benim kırda yüzümdeydi. Tağdır yolu, şartlar ağlar, yedim alışsağlaştan gözümdeydi. Dostlarım, kaydasınlar bu günleri, benim oyda benim kırda yüzümdeydi. Tağdır yolu, şartlar ağlar, yedim alışsağlaştan gözümdeydi. İyi ya, kolay gelen dostlarla sağlamayasın. Nasıl? Dostlarım, kaydasınlar bu günleri, benim oyda benim kırda yüzümdeydi. Tağdır yolu, şartlar ağlar, gidip alışsağlaştan gözümdeydi. Dostlarım, kaydasınlar bu günleri, benim oyda benim kırda yüzümdeydi. Tağdır yolu, şartlar ağlar, gidip alışsağlaştan gözümdeydi. Dostlarım, ben birlikte olayım. Көп рахмет, көп рахмет, көп рахмет. Олай болса, енді біз қалай ғана қазақта